Patalo patu mai Samone, marot soifua toe abatul tātou updates mai le Taulaga o Apia le so. Matango fia le sulu la. Patalo patu, ia ke labo e mai mo mai ai tātou updates mai Samoa au iai Samone. Patalo patu tātou alatal nei le Samoa Entertainment TV ia te oe. Au onanga masani o tātou updates mai Samoa. Patasi ai makono ale pale mene ia male tele au onanga patasi ai matatou talafou ia so tasi o lo papenaona awina tu le tionga ia le lua a me tanielu ia o le sola vaia mai Samone o lo tu atu tātou me pu ata i nei i funga lei o le tutong taule sa salo nai te tanga ia tu le paapa o le palele o pamajo lea o te lo sau nei o le oia lewa le tu mai masini tonu salo to e pafo ia le palele o pamajo le pasanga tonu a man maketi funga lei ia fatase ma le palele tu nga vale le pale o mea pale Hey Matt, yeah, it was sweet lengo mai le mista lava lava. Salo te manatua ia le palelele tu tamta angabale. O mista lava lava. Ya ai tato fato solo si tato ta militasia ia pia le so. Le no sa we pala fatau. Yo manatu fo le mana ile la tu al tato wata patalo patu le malu le tino. Entertainment TV talo is le tua Mol tātou atunu Samoa e pe po ina sila pia ia le tātou le tulanga na iel fontanga a Samoa le tai au nei ia va ia man whanau noa fo i le tulanga o iai wana o le tua le tali o le tulanga le o iai tātou le taimile nei na o le poto we need the wisdom of God e whapenao na maua se tali file mo ia wala wala tele wa o tulanga whapene ia ia a fia se o manga o tātou tangata ia patalo whātul nei tai au mai funga le tai au nei tātou Saval Valley o lengo sau e whaila whātau ia o manatu fo i whais tātou tā whaonga i paanga masani le tātou wat o ia whaewa o kere o le omo le o sa kodi e reiro atu ia e patalo whātu mai Samone mai funga lei ia o tate building land tu mai o ako wa kata milo o fale la le fa il tato fono pena o le ye office o le malo tongi la ubai tongi la upawa kilo tato o le to tono la office le la ka ko kamilo ko se ba ila le sa bebese ko le o ila le taya o ne alo le tu mo tanto tunu ya ole fale la le nei le sa fa il tato fontana nel taya ole tate building le tele official malo official bai ole pengo permito le opal ya mabaya nga fa pena ya ole tu ilalo le sa e tanga i mai le sa pa ia pa ia i tia la vi le pa mga misa mai ton pa fo i ai umana tu fo i ka ko asia le no fang e le bai le si o pa ta mi lo ia le pale le nei o se fal tele o salo e malanga ele wala le te sila mai tonu nei lo toa o le malo ile nei fo la bang o le atina ele malo ia mana to pal ya anga email i ma watu ile i ole hotel the main road ta sanga tonu amale moto to asan masin pal pa la tu mai o ma io le live Samone beautiful tai le tua
O nisi a taimi e to ulu timunga, pe o la son nafi, kala ko nafi. Asto te solulu, le ngata mai e le timu. Ya taimi po le pe mo wale timu ka mo e la ngā. Ai tati te, ia no walu le pelau fatalo fatu tamam tina matua. Pi o te lo taimi tia whai ani updates mo le manu le tunu. O lo mai mo mai papo, ia mai se, ia tama whanau, matua. Ia man te lo tātou ainga, atu nuu ese o lalang. Le maua mai tātou alata le Samoa Entertainment TV, subscribe before le tātou alata. E whaingo pia na e maua, ia te lo tātou ata, ia. Le Tānoa Hotel, salu kelinga abaku, kakoi o pe se sine fautonui. Ia, le Tānoa Hotel. Ja. Dile tato patan malole yai. Toi patalo fatu pe apai tato amau mai el tato live ne. La wanata Samoa Entertainment TV. So ia le pale le maletate building like oi o. Salve te lo ata nei abatu te lo te a manga ia ho le mko update taku ia le bainga wai ai. A mo sa ba no ia ke le lo pe mo sa no a tam fa ia pe a. O te toi fo ia te la sa. A mo sa ba no o ka ko ke ia ko mai I la lo le ano a ma. Ia le Lava Hotel. Pangalan la ko kala ya. Lava Hotel. Pangalan la ko swimming pool le ito. I South Eastern na tato mata le ito. Mga iya la so po ataw mga yon la ya so may male kanista le pito le so la pa ita nga metsamo la nga po iyo tato wata ete si le fia I kanistler ya ole Elisa ya wata masan ya la nga ole so mga iya le la bisi tato wata no po akalwe ngi pe ya ole Amanaki Hotel. Mga iya po si ya mali falta po le worship center. Lai nga masan alang ale mga iya la sol po ata ya millennia le si pagtalmango sa may mali pa is pagkalap po ele palelo pa. Ito fa talo fa. Au ona ngal tato wala ta Samoa Entertainment TV. Ole ngo sa pan fatau ai wo mga iya les. Pape ko yasi mai me vai ia pele o ingi me tupu Samoa vai na masani mulu ya ele umalti mata no fong nei ala kon na pile sa le wan limit le nga pa tu muli ai le fo na ba tu le statu lai ya Bai mulu nei to te leo nai tangata po male atunu o saina ya lena malanga mai mata ma pu ela ko ka ika forpon ya tato courthouse pasanga iglesia male office o le pangapalo ako e ta milo mai ngata yo ya TV kasi le tu tam tau so mai male tu AP official ba ang tao
ya wala uli ia le pa ia ka ko tau sa mo nei ia pa ma matangi ia ma bai ngal timu mani to le lango mau tu tono tu mau le itu tam tau ngabal so le vale o tofilau le pale langonga le office le pale le o tofilau al sana le pale langonga le so atu male a ho fole al e pakasa ile tele payete lo matanga mal tato misamo ya la wa de tai tona natso falta po io ngai pintu nu de having po de pakasa pe ya o kalmana yo lefs pai le tua ai manga la tu mai te o vamos vaia le Taulaga o Apia tatu anga i o tata milimilo mai ai o sa lole pela fatap na wala ta samo entertainment TV tatalo fatu tatu ta milo tu pale pasi se va ia pola se kala mai pas opis lo pasi ya msalo le bisi tele ya pasi le so malo le tinu ya me se tamai tia on se ba ina na ma pale pasi le temo le o kafia le ina la na ma tato pas na ma pasi le so spalel le sofitu mati ia lela ele foi sabendo o ele só samone eu fa nga solong ala na tato pas ya suwa lo sum o le ua ai atu a amata na whaile tātou o amata na whaile tātou maketi lea i Sapalalo tātou ta miloku i pente na po es tātou ya se ba inga la le na le tātou maketi le Sapalalo le o tutu mai lunga i didi ma le au ma le tino fale o tele ke ia tātou whale pa nei Samoa le company ale tas o le Sen Construction Limited Sen e fu isia na ngā luangi te tele pia o lātou fu lena pa ia tātou malai ba lele o lela ua amata nei salaport tau sanfo pia o mati le nei to iba masina ia to toe ia salaport tau sanfo o tele o mai lope o afea
Kua tau lingi mai. Sa loi lea whainga lau. E pēr tātou lingi o te tonu i. Se buan mako wakare i o mātou e mako wakai tako. Ia on tātou, rātou tātou māketi sa malalo. Ifu male. Ma lo se fu e un ma fel pale le. Ke rua whainga lunga i pele ai? Ke rua whainga lunga i? Lai tonu o? Ok, whaatai. Ia. Ia. Talo le tui maina le ngā wenga wā e mō tātou atunu. Ia nātou o loa whaatau. Ia. Wainga nā mai le tātou whanepasi tai au nei. Pasoro tātou mai mong. Tātou tā whau. Dai atu le telo pasi le pakat solo mai i. Salof ko ani ngoi ar kero pasi nei ta. As farila na so pitu mati. Por kalame masani ala wala ta samo entertainment TV mai samo ne. Wa no le lei, wa no ele au mo fo. Kai le tua mpaina malanga so mai nei ia o manatu ai whaia lea mano ai au na tua i le malo le tunu le papoina au na le tāleni o le pese ia ma le tele o isi vaina ia o ngā paa ia ma papai fo le tua mpaina kako mata tato ata me samo le plansa le tu tamatau ia vai ngā masani mai samo nei tore mai le la posso i maltia po atal manga yo la le plansa le tu tamtau ia o le palolo pateler palolo ko tau palo patau i palo eden so tu male bank so mal paltina male lupi fa tatu wanga itai siaki le si ba ngala itai o taulang kako ko fo email e so sa we pala fatar ya pa ngama sanil tatu wati Central Bank le piko mai. Ia so to le male official mano. Mantu po la lungo le pakale nei le wa ngo o le matangi ala lua. Pak. Pai pa. Le pakala tua e la stage che le la. Ia official malo, official pale mia ma minsta o le capeneta. O lei duma uma fale le o i fo le fai lato pono tanga pa cadenetta e la ko ufficiale duma ia o le tato pulis ma san fai la ko show te mio le taia ia ole ai o tulisi lele tu nga val e tu tamtap fai la ko flow show ia ole matania la lua pa kla tu mai toyo ia malta tu siba finale il pitole le fai ia pa fi pianga o ai la wafi si va le tu mai il piccole su mai na samone si va le lungo le matania le lu il lungo le ole no fanga de sa pa ngo le el fo le la e male ai o tourist i le fai ia la tu umu demonstrate ai pe pa ala wi lo ta tu
tu mata to wanga pe le umu pe kanga pe ya ole ke ba ko le pa mai kul ya le le turisi le e fale le fa sanga el me po at le la te ba ya to le pa mai le na turisi ele tel fai le ma le la fo e tu mai ya la tu pa fal ta pe ta tu fal Samoa manatu e ko as wala nga iasia mai ai pele o tata wata o mabaya o ilan si ba fe ele pa ia i malato palenga o po so lua ya do aso lua le pela ko pro show pa asia mai ya samone ya nai fa fitia mai ya tua yai mai le turisi ue pa e mo na sign fo le ai pia ki me ngo mai la to tava ya ni tau le tu wa no ta vale ya on ka wese o le Samoa commercial bank le ui ton wa sai le ma ke kia so le ko ke le ka ko pu ya na to u la lo lisi pa ya o ka ko Tine mu ofisa o leo ya no fanga masan na tu ta milu mai te ta to e lole ya pa o mai ta tu mai le so as farid le mai samone te fo ai na ya wale tu ta tu lai pa pini ya so te tas e malo ta po pa tai po le talo ai subscribe i lungo ta to walata le Apia Ministry of Natural Resources ya fanga palima yoani bidiamu moto o yoani bidiam e pakasa ya iso pesinisi mga yo ke po alaw ya rito alwang ya nga lulu pa tas mata ba de man ya loco prostano the Sheraton ito mo le ko o le Sheraton po fa te mai kalong ba nga fa po mga ya ay pero ese temi aba no le temi foi assim como le Sheraton mas stato ke lele pale i lungo le wala papale au tafa le vai fo le o basina no le masani ona ma fo na pape ya le wote lele pasimale au tafa yo ba ngana tato waf le te tanga ya tu mai ma wa mai le tu tayo tato me po at ya ka mi lo se tu le wafu ka ko wo le ai fa malo ne mtau tu lea pe pa sanga le tatu tabal ya abo ko ke kai se tu ala ya se ba ngale wa ma ko yo le mato ya bi ya le lo fo le tu le mata mo fio le tau mai samone to e talo fa tu le manu le tunu e pe apa pa mo ma tatu live mai samone mo vai le tu mai te oh welcome to Vice Singano Bridge kako pe cafe le ta te for you the Sheraton ya kako fo le o la we si le te le baenga tato tal fo le te tiana nei le te o ma le lua ane tanil Sheraton
Ia watu o le event mai sina whaatau mō la e sio whangau au kere te fok e le sa. Ta sawa pia le na whaamanatu le sa po ina atu le se tātou lai o Palea Lili Road, Palea Lili Cross Island Road o le lola po Palea Lili Road po Cross Island Road wai rua mea lai te mai o yo la wala la watu nga utai malifa ka nga mangongo ta solo atua i numa i bai lima ya ma watu alo nga utai tau kuai talali o le shortcut lala no walwe le sesto pe a pe todos full 5 minute pe ya I think goes full 5 fast full minute e agua ko ye ka kwal pala li pe apa pe te oso tu la le wal pupula le official le pasanga mai lumai ka bale le yo song ya ti me mu ya le meton wala sai le market le tu le bank le ke mga ku le ya so be titi yo tato kuru wo to tanga e mai wo ko e o le ya tato kuru ya o le fe o ila ko wila bi pai ya le petrol lumana wala ya le parsao le calcium tis ya ANC se kuma ya mar paside au tapai ya tau no tu o le fale o e rengi fa male o tato live le so na wa tanga mai tulango ye le tau sa mo ne ya ma se fo se ba ina ya pia mai le separate o mai fa ina fo nei mai ya so fa malot o se o le ambulance fa ma ile o so tu ta le enka ka te wa e kwa ya o palo bi vo le sa ya amau ya le no pi pa to o ka se de sa pa kwe le pero event eta mai fa tau le tit ya ma fa ma tato ko nga ata mai samone fa tele ma futa mai ya fa mwe ya nga rengo le so fo nga pot mala basinga ya fa mwe tu le tua ka ke te lo ai wale to e se va ngo le so ma le so ata o le stona ya fa mo moile to e po i le sa Pak dapat nak kat balik orang itu ya solo mulis tak balik ni alu lo. Lepas mami noi, lepas kamu alu tak ba? Tapi oleh pun itu ya, boleh kau ingat lepas alai, ya. Tau solo muri mal ta vale le sto ina ape wala tau ya so to ina ne malang ka vale ko ya le RSA le tu tau metau ka ko pai mali atu is se paka ya le falotina kalo fai fortina wa dei lo al falotina ape o falotele ale saya ile fare tingale le tu ang pal ya palo polo le mu mai o le National Bank of Samoa le tu tau matau palo polo le so atwai
Pale fou la le wa e se pale tuai sa iai. O le tānoa Samoa, le fale la makesi yaso ia fale ai e tonu le tutu o fale kuai mai yaso ia, o le fale le leo. Le ia le tānoa Samoa o makesi le la, o le fale o e beni, ma le fale o pātele, o fale tuai ala o le ia i nei, le ku mau kaimi ngai, a ke do fale ua, o le ngi fale. Le se paka kako e stato paka sisi lea. Sabe pali mai ai le ai le plasa le tu mai o. Ya le plasa le tato tu sa paka ya kako. Fa o mai le tato lat ia salo le ka angata I tato ta faonga tato matanga lunga le ala to Samoa Entertainment TV fa pe pele ala mafuta mai ka ko felwa mo fo saba no se tato wat se ko sai se pa so fu ma e manuia la wala to Samoa Entertainment TV mai Samoa nei malo so fu